Molim vas, obratite pažnju na mene. Donio sam vam slatkog zeca. On također nosi ružičasti šešir. Samo najbolji od vas će ga dobiti. Pa Hajde, izvuci. O, Mary Štreberica već je počela crtat. O da, ti si takav, Bene. Samo ti troši svoje vrijeme. Ja ću napraviti najbolji crtež od svih. Zec će pobijediti. Tako super. Neka ga poprskamo i gotov je. Što? Što radiš? Hej, kako si to poprskao? U redu, nacrtat ću i ja zeca. Ove slatke stvari me na nešto podsjećaju, ali ne volim ružičastu boju. Nacrtat ću to plavo. Sada moraš dodati malo vode također. Onda bi Držite sve se trebalo zajedno. ostati. Zar ne? Ne zaboravi Sherry. oči. I tu je... Što radiš? I ja pravim zeca. Moj zec će ispasti super sladak i lijep kao ja. Iako će zec biti malo daleko od mene. Ali mislim da ću ga napraviti super lijepim. Drvo izgleda zaista prekrasno. Onda smišljam kako uništiti Janajine crteže. Malo odvrni raspršivač, posudu s vodom. Oh ne, kako se to dogodilo? Bene, jesi li ti to učinio? Sad sam ljuta na tebe. Dečki, vrijeme. TikTok. Pa, pokaži mi radove. Pa, to je tako, Mary. A što je s tobom, Jane? To je strašno. U redu, Ben. Kakva ljepota. Definitivno zaslužuješ uzeti zeca za sebe. Zadrži svoju nagradu. Hvala. Pobjedio sam. Imam nešto za tebe. Pogledaj mrkve. Ovo je Osvježi se. jedino cool. Imam novo iznenađenje za tebe. Ogroman hot dog s marmeladom. Mogu te vidjeti spaljivanjem. Znam po tvojim očima da jedva čekaš da počnemo. Idemo. U redu. Umjetničko slikanje. Ovo je moj omiljeni način crtanja. Zašto tijesto ne izlazi? Hajde. Ne. Prekriven sam crnim tijestom. Što radiš, Bene? Crtam obris i sad bojam svoj hot dog. Tako je. Znam kako uništiti tvoju sliku. Pogledaj. Dodajmo malo vatre. Ništa. Nastavi. Sad ću i ja početi crtati svoj hot dog, ali nacrtat ću ga na originalan način. Kao pravog psa. Što to imaš tamo? Neke škrabotine. Bolje pogledaj moje remek dijelo kuhanja i umjetnosti. Mary, što radiš? Odlično mi ide. Odlučila sam napraviti trodimenzionalni crtež sastojaka hot doga zasebno. Wow. Okej, Mary je čudna. Jane, pokaži mi što imaš. Wow, crtež je tako, ali ideja je priznata i ja ću ga preokrenuti. Što se događa? Zašto nije uspjelo? Jesi li ugasila štednjak? Ja ne. Grozna si. Zločesta si. Ne razgovaram s tobom. U redu, Mary, što Radi. si ti... Vidi, ovo je savršeno. Trodimenzionalni hot dog. Ma daj. Sada je sve ljepljivo. Vrijeme je isteklo, ljudi. Pokažite mi što ste napravili. Jane, nije ono što sam htjela. Pa, što je s tobom, Bene? Užasno. Mary. To je savršen hot dog. Definitivno zaslužuješ hot dog s marmeladom za sebe. Uživaj u svojoj nagradi. Ti si moj najbolji učenik. Napokon, pobjedila sam i osvojila tako sjajnu nagradu. I tako ukusnu. Oprezno, Mary. Bila sam tako gladna. Kakva divna haljina. Trebam li je obući na sastanak s Bobom? Au, sviđa li vam se? Onda mi je žao, ali ovaj nije nagrada za vas. Vrijeme ističe. Prokletstvo. Tko je uopće smislio ovaj stres? Više ne želim voziti. Stroj pokušava. Nešto gori na drvetu. Dobro, pa ispada tako. Cure ne razumiju umjetnost spaljivanja na drvetu. Imam malo vremena za igru, pa idemo. Imam ideju. Spalit ću neki avion. Ja sam potpuni profesionalac u spaljivanju. Moj brat je to radio. Moj tata je to radio. Djed, pradjed, čukundjed. Mislim da razumijete. U redu. Odlično. Ja sam majstor. Pogledaj moj avion. Bene, što radiš? Zauzeta sam, ali je u redu. Pa pogledaj. Je li dobro?
Hajde, mogu to učiniti za tebe. To nije problem. Hvala ti. Jednostavno je. Hajde, nacrtati haljinu, to je mačji kašalj. Neki od detalja. I skoro smo gotovi. Hej, super. Izvoli, Mary. Hvala ti, Bene. Vrijeme je gotovo isteklo. Dečki, pokažite mi svoj rad. Ovo nije moje. Oh, Ben, napravio si sjajan posao. Haljina? A ti, Mary? Nisam ništa napravila. Oh, u redu. Jane? Oh, da, ne izgleda baš dobro. Lutko? Ben? A ti si ta koja je pobjedila. Iznenađujuće. Ne, ovo nije moje, ovo je od Mary. Hajde, ne budi sramežljiva. Što? Hajde, ne smij mi se. Imam novu nagradu. Kako ti se sviđa ovaj stroj za slatkiše? Pa, dok čekaš, osvježit ću se s malo slatkiša. Nemaš ništa protiv, zar ne? Ukusno, imam Snickers. Vrijeme ide, ekipa. Tako ukusno. Hajde, nacrtajte svoje slike. Baci, stani, u redu. Pogledaj moju panđu. Imam te čovječe. Barry. Hej, prestani, Bene. Stvarno sam zauzet. Nemoj me ometati. Mogu to nacrtati savršeno glatko i aparat s poslasticama bit će moj. Gledaj, znam kako nacrtati u... Uf. Raditi. Žao mi je, nisam htio. Dobro znam crtati. Samo ću nacrtati obris i onda... Što? Što on radi? Treba ću biti brži. Ajde, daj. Vrijeme je isteklo. Što? Razred? Vrijeme je isteklo. Oh, Mary, što je ovo? Oprosti. A ti, Jane? Nije loše, ali nije sasvim savršeno. Što je s tobom, Bene? Ovo je pravo remek dijelo. Da, dobio sam automat za prodaju. Izvoli. Tako cool, sada imam sve ove slatkiše. Hajde, želim ovaj. Da. Dođi, tati. Savršeno. Imam fruktela. Neke meni, molim te, tata. Izvoli. Što? Molim. U redu, dobro. Hvala, Bene. Ovo je ukusno. Da, Kit Kat, moj omiljeni. Evo, Mary. Hvala vam. Što? Zašto sada ne radi? Daj! Glupa mašina. Hvala, cure. Hej, Trebamo pronaći ključ da izađemo odavde. Tako je strašno. O, što je to? To su sefovi sa bravama. Što je tamo? gledaj! Na ovoj kutiji je naslikan ključ. Hajdemo vidjeti! Sjajna ideja. Sad ću uzeti ključ. O, što se tamo miče? O, pronašao sam ga. To je strašno. To su crvi. Ali barem sam našao ključ. Dobro, U redu, pogledajmo u što je redu. unutra. Misterija je tako intrigantna. Tko se usudi smetati me? Dan, tamo je glava koja vrišti. Pa, ja ću se pobrinuti za to. Zatvori vrata. O, Mija, zaštiti me. Tekao sam ti. Oh, pogledaj. Kutija je ažurirana. Hajde da vidimo što je sada unutra. O, moj Bože! Pomalo zainteresiran, ali prestrašen. Nemoj me pojesti. Stvorenje, žao mi je, ali trebam ključ. Da vidimo. Možda tamo? Preslatko. Tu je. U redu, otvorimo ovaj sef. Imam osjećaj da će unutra biti nešto cool. Ne! Kako ti se sviđa takva kutija, Dan? Je li ti se svidjela? Definitivno bi izabrao sef s podvalom. Bolje pogledaj kutiju. Ponovno je ažurirana. Saznat ću što je unutra. Nešto je čudno, nešto sluzavo. Nadam se da nije šmrklj. Molim te. Pronašao sam ključ.
Tu je. Gadno. Odvratno. Dobro, što god. Otvorimo ovaj sef. Što je tamo? Ej, Napadaju me šišmiši. Dan, pogledaj. Kutija. Trebam pronaći ključ. U redu. Nadam se da unutra nema ničega živog. Nešto ljigavo. Ne znam što je, ali neugodno je. Dobro. Ključ. Daj! Otvorit ćemo ga sada. Što je unutra? Mala kolica. Kako slatko. I tu je. Mali kostur. Matnico. Kutija je ponovno ažurirana. U redu. Hajdemo to napraviti. U redu? Moj je red. Što ima unutra? Nešto mekano i kao kvadratnog oblika. Mislim da je ključ unutra. Idemo na to. Tako je teško. Hajde. Mogu ja to? Da. Još malo. Juhu. Evo ključa. Moje ruke su tako klizave. Da vidimo. Ne. Dan, pomozi. Upravo ću biti odvučena u pakao. Neću to dopustiti. U redu. Jesi li dobro? Ne, želim to otvoriti. Dobro. Vidimo. Ne. Bojim se štakora. Definitivno ih prepoznajem. Ne griz me. Mislim da vidim ključ. Ne. To je štakor. U redu. Moramo pronaći ključ. Da. Tu je. U redu. Hajdemo to sada otvoriti. Je li to krv? Ne. Zašto je crveno? Je li to krv? Bojim se. Mija, hajde, probudi se. Dođi k sebi. Ti si sljedeća. U redu. Nema problema. Definitivno ne bi trebalo biti ništa gadno unutra. Nadam se. Nešto okruglo i elastično. Osjećaj je kao da otvaram nečiju glavu. U redu. Da vidimo. Zapravo mi se sviđa. Tu je ključ. Moramo otvoriti sef što je prije moguće. Što je unutra? Neka vrsta gumba. Dan, možeš li ga pritisnuti? Bolje ti? U redu. Gledaj kako se događa. Bože, Dan, što je to? Potpuno sam prekriven nekim tekućim materijalom. Nadam se da je čokolada. Dan. U redu. Idi otvori to. Skoro. Tako mi je drago. Da vidimo što je unutra. Nešto se miče. No, gdje je ključ? Negdje je blizu. Tu je. Što je bilo unutra? Ne, žohari. Mrzim ih više nego štakore. Ne, zaboravimo na to. Dobro, da vidimo što je unutra. Mija, pokušavam se ne micati, ali tu je ogroman dlakavi pauk. Dan, ovo je super veliki pauk. Pojest će me. Odlazi. Mislim da sam ga se uspjela riješiti. Bilo je strašno. Mija, hajde. Opet? Koliko još dugo? Nadam se da nije neki čudovište. Zašto ima nešto gadno? Dobro, koncentrirajmo se na ključ. Podsjeća me na kakicu. Kako odvratno. Nema mirisa? To je već dobro. Našao sam ključ. Nije ono što sam mislio. Čokolada je. Kako ukusno. Ne! Otvorimo sef. Tamo će sigurno biti ključ. Dan, da vidimo. Rekao sam ti. Wow. Što je unutra? Mija, tu je ključ. Možemo napokon izaći. Jupi! Prošli smo ovaj jezivi izazov. Idemo van. Želim to zaboraviti. Odgovara li ključ?
Hura, bježimo. Beba već završava svoj crtež. Što želiš jesti? Oh, želi palačinke. Hoćeš joj ih napraviti? Jesu li svi spremni? Enid, nemoj trošiti tijesto. Tako je. Srijeda je spremna. A baka? Pa ona je spremna. Također. Krenimo. Dakle, moje tijesto je spremno. Znala sam da ću morati kuhati svoje brendirane palačinke. Sada napravimo hrpu i nahranimo moju voljenu unuku. Kakav miris. Voila! Gotovo. Sada ćemo dodati nešto slatko da se bebi sigurno svidi. Dodajmo moj omiljeni javorov sirup i još maslaca na vrh. A ja ću imati duge palačinke. Ispada da imam tijesto u svim bojama duge. O, plava, hajde, izlijevaj se. Halo? Halo? Jao, sav sam prekriven tijestom. Sve je u redu. Ne brini. Sad ću to obrisati. Spreman za nastavak kuhanja. Evo, prva palačinka. Savršeno. Kakva bi duga bila bez jednoroga, zar ne? Oh, gotovo sam. Bako, što misliš? Hura. O, ne mogu pronaći svoju crnu boju. Oh, nije ovdje. Stvar. O, već si ovdje. I donio si moju boju. Hvala. Odlično. Dodaj nekoliko kapi i gotovi smo. Sada stavljamo boju u štrcaljku. Tako je puno lakše crtati. Sada postavljam strašnu, zastrašujuću paukovu mrežu i pauka. O, kako slatko. Tako dobro. Pogledaj ove pauke. Ukrasite tanjur svježom krvi. Oh, mislim na jagodni sirup. Rasporedite mrežu i moje slatke pauke. Remek dijelo. Wow, Wednesday. Ispalo je strašno i ukusno. Ukusno, zar ne? Tako primamljivo. Je li svi spremni? Draga, probaj uskoro dok je vruće. Pa, što imamo ovdje? Oh, sve je prekrasno. Oh, jesu li ovo pravi pauci? Oh, poslastice. Oh, to je palačinka. Wednesday je opet odlučila da me prestraši. Možda će imati bolji okus nego što izgleda. Pauci su slatki i nimalo strašni kad su jestivi. Ukusno. Što je sljedeće? Oh, cijela gomila palačinki sa sirupom. Bit će ukusno. Moramo probati. Ukusno slatko. Fino. Što je sljedeće? Wow, to je palačinka u obliku jednoroga i duga. Ha! Juhu, poleti moj jednoroge i leti u moja usta. Čarobno. U redu. Jednorog palačinke odnose pobjedu. Čestitamo. Enid, čestitke. Želim pomfrit. Hoćeš li ih napraviti za mene? Tako sam gladan. O, dušo, ne brini. U kuhinji rade profesionalci s iskustvom. Da, bako? Da, baš tako. Ah, što se događa? Oh, hajde. Svi smo prekriveni korom. Možeš li biti pažljivija? Oh, Enid, sunce, možeš li biti pažljivija? Oh, tako si slatka. Trebaš li pomoć? U redu, hajde da ga izvadimo. Vidiš? Hvala, bako. Sada ću ga rezati posebnim nožem. Pogledaj kakav prekrasan krumpir, kovrčav. Pala mi je na pamet luda ideja. Želim napraviti obojane krumpire. Nije li to super? Imat ću cool krumpire u bojama duge. Pogledaj. Beba to sigurno još nije vidjela. Spreman. Sada ih trebamo pržiti. Malo više ulja. Sada idemo pržiti. Super, zar ne? Tako mi je lako. Mislim da ću uskoro postati kuhar. Zamislite me s kuharskom kapom. O, a što ako je u bojama duge? O, moji krumpiri su spremni. Enid, tako si dobra. Ispalo je jako dobro. I ja već pečem svoje krumpire. Uzeo sam obične krumpire. Ne obojene, ali isto tako vrlo ukusne i hrskave. Ah,
teško ih je prestati jesti. Stavimo malo kečapa. Njam. I moj krumpir je već gotov. Možeš ga izvaditi. Sad ću ga obojiti. Ups, malo sam se zaprljala. Crna mi dobro stoji naravno, ali još nisam spremna za novi stil. Htjela sam obojiti krumpire u crno, a ne sebe. Imam prave krumpire iz vrućeg pakla. Sada mi preostaje samo napraviti završnu. Pa, nisi mislio da će biti samo crni krumpir, zar ne? To je Klaus. Dušo, krumpir je spreman. Vau, kakav prekrasan krumpir. I Wednesday me opet odlučila prestrašiti, ali više se ne bojim. To je gomila krumpira. Vau, super ukusno. Ne mogu prestati. I što imamo ovdje? To je običan krumpir s kečapom, ali nije loše. Jako ukusno. Iznimno ukusno. Ali ovo odmah privlači puno pažnje. To su dugine pomfriti. Ovo vidim samo u svojim snovima. Moji zubi su obojeni, vidi. Sit sam. Ali dugine krumpiri će pobijediti. Enid, opet si pobjedila. Čestitam. Bravo. Beba već završava crtanje. Što je to ovaj put? Želi burger. Wow. Jesu li svi spremni? Naravno da smo spremni. Napravit ću najbolji burger u bebinom životu. Sada. Isprži peciva. Dodaj slatke rajčice. Obavezno narezane na kolutiće. I naravno, mljeveno meso. Vrlo je važno napraviti pljeskavice od mljevenog mesa. Dakle, možeš početi valjati pljeskavicu. Pecivo, zelena salata, svježa, sočna pljeskavica na vrhu, sir, rajčica i pecivo sve pokriva. Ura, sve imam spremno. Ma daj, Enid, ovo je običan sendvič. Nemoj me hvaliti. Dakle, imam i ja ideju. Ove lepinje izgledaju, fino, ali uzet ću nešto ukusnije. Krafnu dodat ću jagodni sirup na vrh, slatko. U mom burgeru glavno je puno slatkiša. Beba voli sve kiselo, slatko i ukusno. To ću učiniti. Bomboni su najvažnija stvar. U redu. Dakle, jedino što preostaje je dodati marshmallow. Ukusno. Kako ukusno i slatko. Wow! I ja želim pojesti tu šećernu bombu. Pokrito. Spremno. Evo mojih crnih peciva spremnih. Sada ću staviti sir na njih. Pljeskavica od crvenog mesa. Mi treba više sira i više krvi. Eto, crveni kečap. Sad ga možeš pokriti s još jednom pecivom. I ne zaboravi na završne detalje, čips, ali ne za mene. Za burger, oni će poslužiti kao super klješta za moj monstruozni burger. Stvar, trebam tvoju pomoć. Da, hajde, on te neće ni pojesti, on čak ni nema usta. Želiš li uzeti moje marmeladne oči? Hej, toliko sam ih željela. Hvala, Stvar. Dobili ste mi oči od marmelade. I tebi dobro stoje. Ali trenutno mi trebaju više za moj burger. Imam užasno sladak burger. Spreman za kušanje? Burgeri izgledaju odlično. S kojim da počnem? Počet ću s ovim čudnim. Smiješan je. I jako ukusan. Lijepo. Što je sljedeće? U redu. Točno. Ovaj burger izgleda kao da sam ga nacrtao. Definitivno mora biti dobar. Probamo. Fuj, luk! Ne volim luk. Neću ga ponovno probati. Što ti je? Stvarno. U redu. Je li to slatki burger od Enid? Tako super. Tako sladak i ukusan.
Ne mogu odlučiti. Hajde, pobjeda ide srijedom. Čak i marmeladne oči na vrhu. Obožavam to. Srijeda, čestitam. Je li te to čini sretnom? Wow, hajde, srijeda, nasmiješi se šire sa zubima. U redu, imaš tako lijep osmijeh. Želim kakao. Hoćeš li ga napraviti za Je li mene? sve spremno? Super. Nadam se da će sve biti ukusno i da će se bebi svidjeti. Tko će početi? Sad ću pomiješati kakao i mlijeko u loncu. Trebalo bi ispasti super ukusno. Dodajmo malo čokolade. Napravit ću napitak od čokolade. Tako da moj kakao može biti samo u šalici s mojim licem. To je bolje. Nek svi znaju tko je ovdje broj 1. Bako, stvarno si najbolja. Ali ja ću napraviti kakao koji neće biti ništa lošiji od tvog. Pronašla sam vrlo ukusne čokolade. Sad ću dodati šećer na tavu i naravno samo malo šećera, zar ne? Ne slušam te, bako. Dobro, trebamo malo mlijeka. Hajde, otvori se. Joj, prosula sam malo, ali u redu je. Ima dovoljno za kakao. Dobro, ne mogu ga ostaviti samo bijelim. Sad ćemo dodati malo boje. Izgleda tako lijepo. I žuta krema će dobro doći. Sad ćemo napraviti ukusne pruge i ne zaboraviti na šarene posipke. I sada ćemo preliti našim kakaom. Super, zar ne? Mislim da je baš super. Beba će biti oduševljena. Još slatkiša i ukrasa. Kako ti se to sviđa? Jupi, super. Slamka s duginim bojama. Gotovo sam. Stvar. Jesi li vidjela ovo ludilo boja? Čovječe, uz koga radim? Mislim da razumiješ kakvo ću kakao napraviti. Ulit ću kakao tamno kao ulje u svoju omiljenu čašu. Dodati ukrase koji osvjetljavaju i crve. Ali marmeladne crve? Nećemo se previše plašiti. Jesi li spremna? Kad su svi spremni, onda probamo. Dušo, jesi li spremna? Da, uvijek sam spremna. Sve izgleda vrlo primamljivo. Ovaj kakao je tako svjetao. To je sigurno Enid pripremila. Ukusno. Ovo je kakao moje drage bake. Pogledaj šalicu. Bakino kakao je uvijek ukusno. Opet je srijeda. Omiljene lubanje. Probajmo. Marmelade i kakao. Oni su ukusni. Ali moramo odabrati jednu stvar i biramo ovo.